strong logo. Tabuk strong logo pakai tu box mana? Box apa? Tak tu tiada sepai kya? Apa sembus kan temak kanya bila na? Orang sana kau bar-bar Roman script susui ramai ni. Orang yang mana? Movement. Nirong, how many of you want to study science after 10? Sir, yeah, sir. So you need good marks even for that. Even let it be other stream. Go, Nirong. Ini kan ni yo kaisa ko jemen sendagi kanawan Roman script ini enggak Roman script ini suya mia Bangla script ini enggak orang bahasa sudah no borok ini jadi borok buji kan mereka borok answer borok sima no borok buji kayak sima boleh bahasa itu riba question sima sikang kau translate kene bergerak translate kene tonggo no aje borok master haime ba amu bo timur transfer kai dime borok amu somo de nisina ro nunga amu somo ka ya bagai ko ni ore ta sabu sare ko kale ko bo mane ko borok subject ni no Roman script bo finance tongmani Bangla script bo pegana Sekarang suka baru Roman panjang nah ini usah nokher ya keba kayak borok selo payu saya mau aja Bangla script ini bo kelas ni kelas 10 ni na Emang school kayak ko senior school ya punga. Nusinya. Nggak pori kariman nggak pori divai. Kebi boleh. Kendre bedel ya wa. Benar pungpung. Acha nggak jadi abah hai singai tong hangkai. Tabuk pori mana to kaisa pori kha. Tabuk phai mana kaisa phai kya. Ampike bahai sabe ampike nggak tahu. Karena sengbagi di Bagokmeno sama kenal aja. Enggak CBC ko Roman script nang kiru sehingga kau bahai sabe ni bobo. Iya betul. Ngenong ni san mung tabuk kuno datang. Tabuk punya sini je tabuk je usulan no. Nakai tisha ko re-exam hari tu Roman script baca. Mana ko abrok subject ota. Ya omong aja sahaja. Hambai. Kuila no hambai nadi norok media no senang. Baik norok semua chance cuma ni bagi. Ini salah nangmang ke buskan light kenai mia ni salo. Kau borok subject. Serero bori kau file ya. Itu borok already school ni hoite no. Borok already abono teacher hoite school ni hoite borok direction manjak kurman top bai no. Taklai. Kau borok subject nai. Kita abono mote no borok student already khatang khajak ke pore lai no. Kurman borok bai sir mai file. Kita borok file nai ba. Totally question sinukha abo Bangla borok bai sir. Aun bagi student rok. Borok judani bagi nai. Borok mani tongo clear bagi. Haipan borok bujiang ni borok porikhawo borok problem breaking ka borok je manma jorate yabo kuno borok question nani moto borok sinani moto abo borok nujagliya abon bagi student rok jotono ka bijaguru tebo porikha baksa ba porikha ni mood green tongha porikha na musiang ni tongha kai je master je phirmani guideline mani abon mote to kun gri abon bagi miani porikha borong kok borok subject pano abo borok kok borok tiprasangai kok borok ngai abo hajaga borok fulfill khaimia balik khatulajak mono guardian mo sengta guardian no bhaino guardian no bhaino student loge lai tong projang jak mane subject abo balik porikha sayang mane bagi
ke mo ba sang ko du khana ja ka bo ati ke singo sajino na ya khana chu kham on subject na wona sing competition ba o porikha no badai man khani abun bagi no tini oro sing je po buruk subject na na ni student guardian ro sing mono tini o je obijog o je problem no tini oro sana ni bagi sing oro khanja oro je o subject na na ni guardian ke student tini sing oro problem अच्छा ताबो नंग नि सान मंगाय बबा हाय रक दं सिनि सान मंगाय तो मो जों मुचुं मानि रोमान हरब बायनो क्वेश्चन बो ओंखाय जों नाय आबोसे स्टुडेन्ट नंनिखाय रोमान हरब बायनो जतो ngन होनाय वान सुप्लाय दंलाय सान मंगाय किन्तु फास्ट जुदि बरकबो बाहायबो खालाय मांखामो जे बांला हरब बाय क्वेश्चन खायमनि याग्रो आजागा रोमान हरब बायबो तलाव सिरेखाय आपति बुंगो आबो त आसे कुना एटो मेटर याबो खलायमान किन्तु पर टोटली आबो खलायलिया आबन बागे स्टुडेन्ट दक क्वेश्चन नि आन्सर ननि बागे बेलायके कष्ट हंलायने गांपेरि मेया सिमे हंलाय दंमोनसि अच्छा नरक जे स्कुल बरक टोटली रोमान हरब आ स्कुल बंगनि प्रिबुट बा प्रि टेस्ट नामानि आबो बरन रोमान हरब बाय ओके बर वान सगुन माया बांला खर बेखेन ना गाव बाहाय के स्कुल नि मास्टर फोरमानि गाइड जुदा और क्वेश्चन खाने जुदा याबो हाय आबन बायनो स्कुल नो जों सानमु जों मानि जुदि नो बांला खर बाय जुदि फाइनान्स हिंके बनो फोरोंखुरबो नों आबो बायनो फोरोंगाके मेक्सिमाम जों आरो 50% बा 60% स्टुडेन्ट नो बुजि खामु जों नरनि तागरो जे फाइमानि नों मेन सान कारण हंखाय जे स्कुल नि टीचर सामानि बर रोमान हरब बाय नंनाय काय रोमान हरब बाय नगर फोर हमने केन्टर बांला हरब बाय आबो सिनि अभिजोग तानि बागै बाहायना जे जागा टीचर बा स्कुल सायमाना ना आबो जुदि बो हरब के हरब बुंनाय आबोनि क्लियर कि बर सुनो रियानि बागै आबोनि बागै सिनि ब्लेक प्रॉब्लेम जुदि रोमान हरब बांला हरब के बांला हरब आबो बुंखिनो आबोनि क्लियर कि स्कुल फोरका जतन रोमान हरब के दर फाजा बांला हरब बाय फैसा माने रोमान स्क्रिप्ट फाइना तो माने बांला खरब फायगदा ngay tabu baba hai jingjal nuk khan no rok chere rong no hai sini chere rong no jingjal nok ma ke sini bu sarok maya sui maya borok amoni bagai जों बो बखाव कस दं जों प्रथम हंगे रोमान स्क्रिप्ट बाय बंनि क्वेश्चन पेपर फायनाय आमनि बागै बरक बरक साबजेक्ट खामनागै नाव आमनि बागै बरक ताबो परिखारि मा हंगे बांला बाय फायमानि बागै बरक बांला स्क्रिप्ट माया बरक आकारि सिकार बसिनिया आमनि बागै बंनि ताबो प्रब्लेम बरक मान तफानो इंग्लिश में मान तफानो बरक आ बांला न बरक बिदिम परिना रोंजानि बागै बरक आन्सार जाबाय दि माया आमनि बागै चिनि प्रब्लेम न चिनि बो सारंनि बो प्रब्लेम गो आमनि बागै जोंनायो नेक्स्ट टाइम रगबो चिनि बो सासि ताबो बो कष्ट दंखा बकलक खाने रगबो बरक गासके न कष्ट दंनाय आमनि बागै चिनि प बरक देसा क्वेश्चन पेपर बरक रोमान स्क्रिप्ट बाय बरक सापनानै आमनि बागै सर नंग न ताबो सु जरातै केबो अबहाय नंग नु जोंजाल न खनावै नंग चुबाना रखनै याप्रि बुसकांग बारगै फायमानि रक्त देत केब द नंग चुबाय दं ताबो ताबो गै गसुन चुबाना रखकै यासे दक्षिनि बरक जोंनो फानदो जों बंनि लगि तंनाय जोंबो फानिनाय बरक बसलो फानदो गे ताबो जदिनो कंनि गबरक साबजेक्ट जदिनो फेलेंगै थांगा गे ताबो बबाहाय नंग निबो माबो फारंनि वान सुबुंले दंनाय ताबो सिनि बसारो जाहाते गबरक साबजेक्ट फेलें थांगाय बरक न यायसा जि एग्जाम गबरक साबजेक्ट रोमान स्क्रिप्ट बाय क्वेश्चन पेपर बरक सिनि बसारो यायसा एग्जाम आसुनानि एग्जाम तेवा आबहाय सानदुं दा नंनि ना जों तेवा साननाय एग्जाम नंग चेराय रखाय बय स्कुल बरि सिनि फाउन्डेशन नि आबा कि सीबीएसई दा टीबीएसई सीबीएसई गाबो ताबो जे क्वेश्चन होयमा मो सीबीएसई बोर्ड नि फायो फायब्ले ना जोंनो तसे एग्जाम आसुरनानि उनथो ताकालानि बिसिङाव
Jodi feeling aja. Jadi nak sini saya feeling kah? Bebas ngomong naik lah. Bon sekolah ke perumah kita apa bon script perumah bon sekolah ke? Sekolah kai, rumah skripnya borong naik sekolah. Gemar pernah kai. Oh bagi jengkala saya kita orang baik ke Bangla de bapak gue. Ya orang ke bujir nek ke beda. Exam center ke apa? Exam center sekolah ni master apa kasih panok program sukses kai mana borong patung ya. Bapak punya naik kiri. Amun bagi sini ke cara dong belai. Master borong kana nak mani tahu sih. Borong master kana nak mani. Media friends, Nirok Sikhana, and we also got to know me after class 10 board exam. Kok berapa paper dong mani? TSF, kedua masa orang cina movement, cina students rock, Roman script by mapor itu masuk itu. Tangnai rogo bos memorandum, governor na 2-3 times submit kaika. Government of Tripura na roka, sung strike bekol kaika. CBSE rogo borok, kasih letter isu kaika je. English tape Bengali script by ne, question paper set kaika nai. Me apro sung sigi maka, kok borok paper was only set in Bengali script. Tini oro KB school, ILS Gandani, more than 80 plus student. Sinot school ni, borok Swimalia. Why? Bengali script by question paper set enka. Who will be responsible for this? Is it government of Tripura, government of India, or CBSE board? Amos in question tong. Tabok, sung kabang memorandum roka. Tinoro 80 plus students ini loge basa za. We believe Tripura hasil ganangnya. Sini zoto student tong ada participate kaya na. Guardians rok basa za. Government of Tripura, we want. This is our final warning. We will mobilize the state. So mobilize kaya nai. But the thing is, tinoro student basa ka. Government of Tripura sini student on the future by thungaglak. Government of India CBSE borok thungaglak. Sung borok no final warning rogo. Sung te memorandum roya. We will never give a memorandum again. This will be our final call. Sung state no mobilize kaya nai. Public no appeal kaya nai. Nirok tini students anu kelopas sanuk dong. Ani busa ani zaiti gusi kere hina nirok movement of hayang ke. Sini movement success nglak. Thang nai strike ni go busung case side dongo. Who is standing with us? No one. Tin charta case. We are ready to fight. Tabu pun angkat sana ini organization. Sung sini bagi kaya for our students, for our dear students. I really thank to them and their parents. Borok sono call up kaya. Anu personally phone kaya mi apron simi. Bon me ang tinoro pai borok bai kok sapai ka. Tini boron competitive exam. Exam lai thang hani sung sering tong nai kaya. Sung immediately sung declare kaya nai. Nirong ni bising tini sung saklai nai. Sung tuma action na nai. But I strongly believe sung Tripura hasil sung mobilize kaya nai. That time sung responsible nglak. Public tongo, students tongo. Horang tis hazak nai. Tripura hasil ganangnya. Nung let it be nirok kabama political party kabama organization engthang. NGO tinai teng teng teng. Sung ground fight ma kaya nai. Not in social media. We should be fighter in reality. Ground sung fight kaya nai. TSF is ready. Students in Kolho tongo, parents tongo. TSF is ready to fight. We will mobilize the state. I'm going to send a message to the government of Tripura. Thank you, media friends. We got to know yesterday there was a paper of Kokborok of 10 exam, board exam. Government of state and the CBSE board, they have promised to set the question paper in Roman script. But we got to know that the paper was set only in Bengali script. They are playing with the future of these students. Who is responsible for that? Government of Tripura, CBSE, or Government of India? We TSF have submitted several memorandum, even called strike. This is our final warning to the Government of Tripura, Government of India, and CBSE board. We will mobilize the state. We will not be responsible for that. You will be responsible for that. And this time, our students are with us, parents are with us, and we believe the people of the state also will be with us. I will appeal all the people, organization, public, and all the students from different community, different organization to support this movement. We should keep fighting, and we believe
our movement will success. Thank you.